Inkosi makhosi oqala isahluko seshumi verse kube ivesi lokuqala ufiki 1 Kings chapter 10 verse 1. Ngiyacela bazalwane ukuthi ngikukhumbuze ukuthi uNkulunkulu akha abantu emqondweni wakhe kwakhona isizwe. Sizwana bazalwane, emqondweni kaNkulunkulu kwakhona isizwe esigcwele abantu bakhe. Umuntu wona wamona umuntu uNkulunkulu kwacaca ukuthi uNkulunkulu akaresethe abuyele back ku square one. uNkulunkulu ke eresetha, uNkulunkulu sambona ekhetha ifamily, wakhetha umndeni othize, wasebenza ngawo uNkulunkulu lo mndeni. Inhloso kaNkulunkulu bekuwukuthi akhe isizwe. Njengoba sazi ukuthi isizwe sakwa-Israyeli siqale siwumndeni kaJakobe, kodwa inhloso kaNkulunkulu ukuthi ekugcineni kwakheka isizwe. Ingakho nathi sikhona la siyabantu besizwe sikaNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Ingakho siyabantu besiziningi izethembiso ezenziwe uNkulunkulu ezenza ku-Israyeli. Kodwa nathi njengabantu abaphilela uJesu abeyinkosi nomsindisi sithola sesingena kulezo zethembiso. Ingakho lethi zikaNkulunkulu ayeze kubo abamamukelayo, kodwa-ke bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Ingakho-ke singabantwana bakaNkulunkulu. And simbonile uNkulunkulu eyenza lento ngayo umqali wesizwe sakhe okuJakobe. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJakobe ebusisa amadodana akhe, uyithole esebusisa namadodana endodana yakhe uJosefa. Uthi-ke uJakobe lamadodana amabili kaJosefa uwabeke ezingeni lamadodana akhe angempela okuHorubeni noSimiyoni nabo bonke. Sizwana bazalwane, wayithola se-adopta amadodana endodana yakhe abazukulu bakhe, wababeka kwi-level yamadodana akhe. Nathi-ke bazalwane, uNkulunkulu esilanda ezolweni, usilanda ezolweni sikhona isizwe sakhe esikhethekileyo sakwa-Israyeli, kodwa sayithola sesiba ku-level efana ncamashi neyabantwana bakwa-Israyeli. Sakubona bazalwane. So kubalulekile noma sazi ukuthi uJuda uyisizwe sikaNkulunkulu esikhethekileyo, kodwa nathi siyithola sesingena. Abazi kahle kamhlophe bathi leliya nxeba uJesu ashawa lona elalisohlangothini yilona nxeba esangena ngalo. Haleluya. Thina sabe nxeba elisohlangothini siphakathi. Uzungabazi usufunda iBhayibheli ulizwa likhuluma ngabantwana bakwa-Israyeli baphakathi kuphela, kodwa nathi siphakathi ngoJesu. Haleluya. So uNkulunkulu-ke noma akha amabandla njenganalawo ethu kwama-local church, inhloso yakhe kodwa enkulu yibandla eliphelele. Haleluya. Ibandla eliphelele. Ingakho ngiyaye ngikunxuse ukuthi ngaso sonke isikhathi ungalingi ubukele phansi omunye umuntu okhonza kwelinye ibandla, ngoba ekupheleni kosuku sisonke thina singumzimba kaKristu. Bangangabuka indlela ngendlela obuka ngayo wena, bangangenza izinto ngendlela owenza ngayo, mhlawumbe abanye bagqoke umfaniswano, kodwa ungalingi ubathathe kancane. Ekupheleni kosuku siwumzimba kaKristu sisonke. Sakubonani bazalwane? So inhloso-ke kaNkulunkulu ukuthi akhe isizwe. Remember, uJesu uzobuya, alandi ibandla lakhe. Noma uJesu angabuya sihambe siyohlala emkhathini naye iminyaka eyinkulungwane, kodwa ekupheleni kosuku sizobuyela la emhlabeni. Elithi iBhayibheli lizobe senomhlaba omusha kanjalo nezulu elisha, la uJesu ezobe sebusa khona, ebusa thina singabantwana bakhe, yena eyinkosi yethu. Eyinkosi yethu thina siyisizwe sakhe. Sakubonani bazalwane? Kodwa njengamanje sibonakala sihlukanela, sihlukene, kodwa ekupheleni kosuku asihlukene, simunye egazini likaKristu. Amen. Haleluya. So kunezinto-ke eBhayibhelini ekubizwa ukuthi asiyibheke ezisinika ezipicture yokuthi
as kingdom citizens, what is expected of us as kingdom citizens? Ngiyacela abazalwane namhlanje ke sibheke le ndaba kafishane. Kungenzeka mhlawumbe kube khona izinto ezimbalwa oyibonayo ezinikeza ipicture yethu njengama kingdom citizens. Hallelujah. Ngiyacela ufike umfundele umqalele from verse 1. Verse 1. Inkosikazi yaseShilo isizwile udumo lukaSolomoni ngegama likaJehova, yeza ukumvivinya ngezimfundo. Inkosikazi yaseSheba, lithi iBhayibheli, yayisizwile ngodumo lukaSolomoni. Inkosikazi yaseSheba yayisizwile ngodumo lukaSolomoni. As kingdom citizens, as ibandla lase-Fellowship Center International, kukhona abantu abasemnyaka bangaphandle ekubizwa ukuthi abezwe ngodumo lezinto ezenzakala phakathi endlini kaNkulunkulu ukuze nabo bakwazi ukusuka la basuka khona beze la. Sanibona bazalwane. Kwesinye isikhathi angeke sibalande nje abantu ngokuya bobashumayeza, kodwa khona izinto ezithize ezifike yithinta enhlizweni yabo ezenza ukuthi beze la esikhona. So lithi iBhayibheli la uQueen waseSheba oyinkosi eShilo, enendawo asuka kuyo indawo yase-Afrika. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli wayesezwile ngodumo lukaSolomoni. Njengoba silana nje kunento efanele ukuthi sibheke ebalulekile kakhulu ekaSolomoni. uSolomoni iBhayibheli iveza njengomuntu ohlakaniphile. Siyazi ukuthi lokuhlakanipha lokwacela kuNkulunkulu nikhona abazalwane. Ngiyacela nje ukuthi ngikukhumbuze ukuthi lokuhlakanipha njengoba becela kuNkulunkulu akakucelanga bekubana ubuso nobuso noNkulunkulu, kodwa wacela elele ephusheni. Kunezinto efanele sibheke ukuthi masilele kwesinye isikhathi wena ungayitshela ukuthi ulele nje kanti uyaphila ubhekile. Zonke izinto ezenzakala ephusheni lakho isikhathi esiningi kusuke kuyizinto eziphinde zenzeke futhi ezweni lakho lenyama. Ngoba noma wena ungalala kodwa umphefumulo wakho wona usuke ungalele, usuke ubhizi, usuke usebenza, usuke wenza lezi zinto usuke uzenze ephusheni. Hallelujah. So uSolomoni-ke uyithola elele. Uma elele lithi iBhayibheli ngesikhathi elele wayekade eyonikela kuNkulunkulu. Angithi bazalwane, wayekade ekwenza umhlatshelo omkhulu kakhulu kuNkulunkulu. Uyithola selele useyaphuma, uphuma uNkulunkulu ezabuye ethi uNkulunkulu, Solomoni cela nje into ibe yinye. Lithi iBhayibheli uSolomoni ecela nje into ukuthi ayibe yinye, ucela ukuhlakanipha. And there is a reason why bazalwane uSolomoni ecele ukuhlakanipha. Ngoba khona ezinye izinto esizenzayo, kukhona abantu kwesinye isikhathi ozwa kuthiwa phakathi ney'nsuku sihambisa ukukhuleko lapha or siyahlangana phakathi ney'nsuku ahlala ngayo. Kanti ukubaluleka kokuhamba izinto zasekukholweni kwenza ukuthi zilibele yifakwa kancane lezi zinto. Siyezwana bazalwane, zifakwa kancane lezi zinto ngoba maseyifakiwe kwenza ukuthi isimo obhekana naso lezi zinto ey'fakiwe. Lithi iBhayibheli umoya ongcwele puts everything into our remembrance. Akukhumbuze izinto ezafakwa wena wanganaka ifaka kodwa zona zazingenile. Ngike ngajika ukarati ngisemncane lapha abakarati half pint. Yes, kunawo uthi awujika ukarati lapha abakarati. Uma ujima kunezinto ezithize oziswa zona. Ubonakala ufundiswa ukuvika, ubonakala ufundiswa ukuvika, ubonakala ufundiswa amaphansi, ubonakala ufundiswa ukukhipha unyawo ngendlela. Wena ungasibuza ukuthi ngizoyenza kuphi lento engibele ngifundiswa lona. Nangakusasa uphinde ubuyele wenzise futhi same thing. Nangakusasa uphinde ubuyele uphinde wenzise futhi same thing. Kodwa inkinga isekutheni mhla wahlangana nezitha, wahlangana ney'gebengu zathi ziyakwenzakalisa, ingqondo isuke ingasebenzi kahle ngoba usuke uthukile. Kodwa uma ifakwe lento yafakwa yazi yangena, ingena endaweni ekuthiwa yi-subconscious yakho. Uma ifika khona kule ndawo, le ndawo ikwenzisa ukuthi wenze izinto ungazange uzuyicabanga. Uma ngiphuma la
ngingena emotweni driver ngibeka kwaMalunga angihambi ngicabanga ukuthi okay ngizojika-ke la okay mangifika lapha kaviki ngizofika ngithi 11 mangifika laphana ngizofika ngithi no awuyicabangi zonke lezi zinto udumisa imoto ungene emotweni uhambe kodwa lezi zinto seyiprogramiwe kuwe ukuthi indlela yakho ihambayo ihamba la ijika la awukwazi ukugoduka ngoba yonke lento isuyiprogramiwe awusakubona abazalwane. So uma sesisaka Bible study uma wenza ama-teachings wabazalwane usukwenzisa izinto ezizoyenza ukuthi uma usubhekene nempilo emnyango isidimanda lezi zinto ungalibele ucabanga kaningi kodwa kusenzekalele khona. Mawuhleli nabantu abahlezi behleba ngabantu bekhuluma ngabantu bezonda abantu uthi ngisho ukuthi uyamnyathela lowo muntu uthela ngempama ngoba lento yempama isuke iduma nakuyena usuyabona abantu njengabantu abangalungile kodwa uma usindisiwe wamamukela uJesu waba yinkosi yomsindisi uthi umuntu uma wakunyathela kube khona into ethi cha ake ngiphoze ngibheke bese sisolo usuthi kulungile uqhubeke nendlela. Kanti ingqondo yakho uma ifithe izinto ezimbi ifithe bitterness ifithe anger ifithe izinto ezimbi awuphenduka ngempama. So uma sisuka siza la enkonzweni sisuke sifaka izinto ezinhle sifaka izinto ezinhle ukuthi uma usubhekana nesimo kuvela futhi into enhle. Mhlawumbe ningivumele abazalwane siye ufake isuka lapho ufikile u-First Chronicles chapter 22 verse izikronike zokuqala isahluko sama-22 ungifundele ivesi le-12. First Chronicles chapter 22 verse 12 ngifuna ukuyiveza nje le ndaba ukuthi uSolomon aze acele ukuhlakanipha isukaphi le ndaba. Verse 12. Kuphela uJehova makakuphe ukuhlakanipha nokuqonda. Akuyale ngo-Israyeli ukuba ugcine umthetho kaJehova. uDavide uyise kaSolomon ukhuluma lamazwi kuSolomon uyiyalela indodana yakhe ixoxela naye bebobabili uyamiyala nje bayayixoxela usethi eyintweni zonke edinga ukuthi uyiqaphele qaphela ukuhlakanipha. Ayangizwanga abazalwane awuliphinde futhi ufike. Kuphela uJehova makakuphe ukuhlakanipha nokuqonda. Uthi uJehova makakuphe ukuhlakanipha nokuqonda. So empilweni yakhe yonke uSolomon inqondo yakhe yonke ihamba nempetheni ubaba wathi akuthola ukuhlakanipha nokuqonda ubaba wathi akuthola ukuhlakanipha nokuqonda ubaba wathi akuthola ukuhlakanipha nokuqonda. Ngisho noma useleleke nje uyilalele nje makuvela uNkulunkulu ethi kuphele kuyena kuduma indaba ukuthi uhlakaniphe. Nikhona abazalwane? Webazalwane naye ngaxoxelwa unkosikazi lento wathi uma ingane seyincane ngisho kumina abadala omama nobaba uma ingane seyincane walibele uyitshela ukuthi mina ngizofa lo muzo wakho ngizofa lo muzo wakho ngisho kuthiwa odadewabo nabafowabo unqanduve nje imithi phuma muzwa iyenza lento izinto ukuyifaka kancane izi akhele ukuthi ukwala uthi ukhona ukuphila kodwa kuyona phakathi ukwala. So you need to be very careful ukuthi yiziphi izinto ezifaka kumuntu lezi zinto ezingena kancane ungayithatha ungayinaki kanti izona ezingena kakhulu. So uDavide uyala uSolomon uthi ufisela ukuthi uJehova akuphe ukuhlakanipha. Ingakho-ke bese yilalele nje uSolomon uNkulunkulu methi kuphe kuvuke kuyena ukuhlakanipha. And uNkulunkulu uthi kuyena ngokuba ucelanga ingcebo izinto ebekuzoba ezakho ngizokunikeza ukuhlakanipha okuceliwe kodwa phezu kwabo ngizokupha nalezi zinto ongayicelanga. Lethi-ke iBhayibheli uSolomon nangempela wakwenza ukuhlakanipha lokhu akucelile ekulindeni abantwana bakwa-Israyeli. Lithi iBhayibheli wezwa ukhwima seshiba ukuthi kukhona umuntu ohlakaniphile kakhulu wakhetha ukuthi aye khona. Qhubeka laphaya ku-First Kings chapter 10 verse 1. Into engiyithanda la last week besikhuluma
ngokuthi thina fanele sibe ukhaya angithi bazalwane last week sikhuluma ngokuthi thina siwumuzo wakhe entabeni kufanele ukuthi ungasitheli sathi last week zonke izinto esizenzayo kuyisho udumo kuNkulunkulu nikhona abazalwane lithi iBhayibheli inkosi yaseShiba isizwile udumo kaSolomon ngegama likaJehova ngegama zonke izinto ozenzayo uzenza ngegama likaJehova uzenza ngegama likaNkulunkulu uzenza ngegama likaJesu uma uzenza zizinhle kuyisho udumo kuNkulunkulu kodwa uma uzenza zizimbi ku-embarrassa futhi igama likaNkulunkulu. Yeza eJerusalema inehele elikhulu kakhulu namakamela ethwele amakha negolide eliningi kakhulu namatshe ayigugu. Isifikile kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke okusenhlizweni yayo. Khona abantu fikile uNkulunkulu azosipha bona ngesinye isikhathi kubalulekile kakhulu ukuthi sazi ukuthi bakhona abantu uNkulunkulu azosipha bona abanye bakhona la ngokuthi nje kuphela abanakile imandate uNkulunkulu abanikeze yona njengoba sikhuluma indaba yokwakha indlu kaSunday school nje la ezansi bakhona abantu abanayo imali abangasiqalela le project ayiqede umuntu eyedwa kodwa inkinga yabo abantu abayazi mandate uNkulunkulu abanikeze yona sakubona bazalwane abanye basasemnyama basalapha emnyama baseza akusoze ngakhohle ukuthi ubakukhumbi wayejwayele kakhulu ukuthathi ufuna ukwakhela isenta yaleli bandla bayazi abazali abadala isenta yaleli bandla leli manje usafuna ukwakhiwa indlu ezokwazi ukumumathi ibandla lethu lonke abanye babantu abazosiza lawo project basasenyaka ababamamukela uJesu abenkosi nomsindisi kodwa biza ukuthi nathi ake sithi ukushaya level ethize ezokwenza ukuthi ikwazi uku-attract nawo. Hallelujah. Amen. Siyazwana bazalwane. And uQueen waseShiba walithi iBhayibheli esezwile weza nehe weza ehamba ne-entourage enkulu kakhulu ngendlela eyisimangaliso kwakuwujenge mangase kuthiwa kwakuyimoto kwangabe ujengele imoto kwakuba iconvoy ongayazi akahambi yedwa lithi iBhayibheli wayephethe izinto ezenani elikhulu kakhulu wayephethe amatshe exabiso elikhulu kakhulu ephethe amafutha exabiso elikhulu ephethe zonke izinto eziprecious eyobona uSolomon ngoba esezwile ngodumo lakhe ukhona ilevel efanele sifike kuyo. Hallelujah. Abantu ufika khonze ayisulumjuluko ngethishu aphinde ayilahle phansi lethishu athi uNkulunkulu okwamanje asikazoba nabantu abathize sifike uma sinabo inaka indawo ukuthi umgqomo nabo silahle umgqomo kumnandi ukugida bazali hayi bazali ngizwe la ngiyakuthanda ukugida ngikuthanda kakhulu abayazi abadala nangigida khona nami kodwa mase sigida phela shimo nomshakelo phakathi ngoba uzothi uyagida omunye phela usafaka isudu yakhe nothayi wakhe uvele wena nemoto yakhe nemoto uyithathe nawo yazi noma imanzi noma yomile lemoto uvele uthi zonke izinto esizenzayo even if sizenza sikumoya kodwa sizenze ngokuhleleka. Nikhona bazalwane angiyazi anikho namhlanje zonke izinto esizenzayo asizenze ngokuhleleka sizenze ngendlela mashaya isitimela sakho nje ugadi ukuthi abanye awubashaya ungasho ukuthi wena uzuma endleleni nje umelele endleleni. Ngiyazikhola leli tembele esikhule ngalo ukuthi uma bengahleli ngabo bazohlela ngobani umhleli lapho siwehleka yedwa ngaphakathi nje no itembele elingekho right leyo statement esingekho right uma bengahleli ngabo bazohlela ngobani ngoba umhleli usibekalele nayo
usukehleba ngaphakathi ejabula ngaphakathi hayi sitholile license yokuhleba ngawo labazali. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uyeza uQueen Sheba. Kuthiwa uSolomon wayephendula ezindabeni zayo zonke. Kwakungekho nto eyayifihlelwe inkosi engayitshelanga yona. Inkosikazi yaseSheba isibonile konke ukuhlakanipha kukaSolomon nendlu ayakhile. lithi iBhayibheli uSolomon mesefikile uQueen Sheba. uSolomon wayiphendula yonke imibuzo yayibuzwa uQueen Sheba. Nikhona abazalwane. Ezinye zezinto ekufanele ukuthi singayiyeki ukuyithandazela masiyithandazela. Hlezi ngisho nathi nisithandazele as leaders. Ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu nisicelele zona uNkulunkulu. Yi-wisdom evela kuNkulunkulu. Because imasine wisdom evela kuNkulunkulu kuze umuntu la olimele osuka la asuka khona eshayekile onemibuzo ngempilo kubiza ukuthi mangimela ngaphambili kube nezimpendulo engizoyiphendula ngempilo yakho ungazange uze umbuze zona. Ingakho bethi uNkulunkulu ngizonikeza belusi benhliziyo yami abazonalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Ukuhlakanipha kushiwo ukuhlakanipha njengoba khelekele nje kodwa kushiwo that divine wisdom ekwazi ukwenza ukuthi ukhulume nespirit womuntu ehleli phansi, okwazi ukwenza ukuthi ukhulume nomoya womuntu ehleli phansi, okwazi ukwenza ukuthi ukhulume nomphefumulo womuntu ehleli phansi. Omunye mhlawumbe sewaqoqile amaphilisi azophuma la ayowaginya wonke kodwa mayesezela wezizwi kaNkulunkulu ukhuluma naye ashintshe umqondo wakhe. Hallelujah. Omunye mayelalele azatshela umngane wakhe akamxoxela isitori sakhe ukuthi wamxoxela umfundisi ngoba ngizwile ekhuluma lapha ekhuluma ngempilo yakhe. Abanye kuze bengathi ushumayela naye kanti awushumayeli naye wena unendaba naye. Hallelujah. Inkinga ukuthi connectile noNkulunkulu wakwazi ukulanda izinto kuNkulunkulu ekufanele ukuthi ikhulume nabantu. IBhayibheli uSolomon mayekhuluma nalowo sifazane zonke impendulo ayidinga lowo sifazane wayithola. Awuthi makhaya kodwa ukuyithola zakho makhaya awufuna. Ayithola senesithandazelo lobaba sithandazelo lobaba akunike na ezakho kuthiwa awuphelele izivese lokugcina ngakho. Inkosikazi yaseSheba isibonile konke ukuhlakanipha kukaSolomon nendlu ayakhileyo nokudla kwasetafuleni lakhe. Isibonile fikile konke ukuhlakanipha. Angazi noma kwaku-day one because uma unokuhlakana okuvela kuNkulunkulu akudingi ukuthi umuntu azakufune lokuhlakana. Uthi umuntu mehlangana nawe nje asheshe abone no khona into ngalo muntu, khona into ngalo, ikhona into ekhona ngalo muntu. Lethi iBhayibheli esebonile ukuhlakana kukaSolomon, hayi ukuhlakana kukaSolomon nje kuphela, nendlu ayakhele uJehova. Because ukuhlakana komuntu uyakwazi ukubonakala nangendlu yakhiwe eyakhele uJehova. Uma seyigcina lendlu ingekho right yimbi kukhona abantu engeke ziba attract. Nikhona bazalwane. Uma sizoyakha indlu ngokunganaki ngiyazi ukuthi izolo besazoqhubeka lezi zezizwe kwazi ukukhona umngcwabo sagcina singasaqhubekanga ngenxa yokuthi khona umngcwabo sabeka umngcwabo ukuthi awube khona besingcwaba la izolo. Siyabonga kakhulu bazalwane kade sinabo la izolo bephumile ngendlela ezimangalisa ukuze emngcwabeni kodwa injongo yethu kumele ukuthi iqhubeke senze indlu kaNkulunkulu ibe yinhle. Hallelujah. Abahlakaniphile kakhulu bathi izinto kunezinto ezimbili ekufanele kuzenziwe zibe zinhle esontweni manifika khona. Number 1 ingaphambili lapho. Number 2 ama-toilet akhona. Masingawafika wafaka uma uye ama-toilet uma uye ka-ladies. Hallelujah. Ufike khona ukhululeke. Ungathi uma ufika khona ubona kunezinto lapho ezihlala abawazi awuyini lempela. So kunelevel efanele sifike kuyona. Khona abantu abafika uzusabe nokumkhombisa ukuthi angakuphi ngoba uyabona ukuthi isimo akusona sikho right.
ngeproject ngiyazikhuluma ngeproject yokwakha ivasana lesifunda phezulu nakhona futhi fanele senze into ezokwenza ukuthi ngisho umzali eza nomntwana wakhe emisa laphezulu ukuthi aka-attend kusonto sikole ahambe umntwana ekhululekile. Bengeke ngisho komvelase ngithi emvelase la ama-aircon awekho kodwa lapha ezansi fanele sizame ngayo yonke indlela ama-aircon abe khona. Athi umzali eshisa ukushisa la eshawa amafeni la umntwana kodwa lafanele ahlale ekhululekile relax. Ngoba njengoba nilana nje lisebenza bangakutshela abantu abasebenza abayisebenzeli bona baze basebenzela abantwana babo. Hallelujah. So labantwana laba kushuthi bayigugu kumzali. Yingakho kubalulekile ukuthi into eyenzelwa abantwana fanele yinto enkulu kakhulu. Amen. Ingcinga ngithola ngephasika abazali bethi nje ngibona ukuthi umntwana wami hayi ujabule kakhulu ukuthi into ekade yidla lapha ya. Yini isystem esaqhamuka nayo? Isystem esaqhamuka nayo ukuthi akuthi khona abantu abasibakhiphe babe beyodla bona abantwana baze basuse ngoba umzali akakwazi ukudla umntwana elambile. Likhona bazalwane? I-order. Uma sesifuna ukwenza izinto nge-order kune-level efanele sifike kuyona. Lalela mntaka baba, ngesikhathi ulahla into la uvele usuke ulahle laphansi hey. Lo muntu ohlele izulu kwakho mhlawumbe uyaqala ngokufika la esontweni. Awuseboni ukuthi uzofika ncono behlele izolo kwelinye lapha ngesi. Livele lakhipha ushinga eduze kwami. La unyaka sifika umnyaka sawujijela phansi. Awubone uqaphune emlonyeni, awubone unamathele esihlalweni. Ngathi hawo, ayazi ngiyo. Awuthi bakhaphela ngakwabona umfundisi. Lithi iBhayibheli wabona uSolomon ayakhile nokudla okusetafuleni ebazalwane nokudla okusetafuleni kuba mafika isikhala ethiwa khona kuyadliwa khona hayi adliwe phela alibona into ebidliwa lapha bekuyintoni. Awuthi umbuku makhala usije makhala lokudliwa lithi iBhayibheli ukhwini waseshiba akagcinanga ngokubona indlu wathi mebuka ngisho ukudla odliwa akathaya. This man khala shayila yes mama ushayila ngoba uma sisendlini kaNkulunkulu kuyi-challenge thina as leaders myself Malunga nabafundisi nabavangeli ukuthi la esikhona i-wisdom kaNkulunkulu njalo mangikhuleka ngiye ukuthandazela i-wisdom kaNkulunkulu even nama-leaders wethu ngesizathu sokuthi i-wisdom kaNkulunkulu iyenza ukuthi abazalwane abakhona bahambe bayoshumayela ngoba azi kahle wafika nevisitor lizofika lithole le-wisdom. Nikhona bazalwane? Kuthiwa nokuhlala kwezinceku zakhe. Nokuhlala kwezinceku zakhe. Angihamba nazo ngisho ihleli layibona ukuthi ihleli. Njengoba siphuma la siyale ngokodweni. Ngisho isithixakulo zakhona zipholishiwe ziyashaya ngoba umuntu siyababona namakhehla ngibona ukuthi amakhehla la ahleze ayimile nje. Ngoba ngisho khanjwa abadinga ukubheka nje umfundisi kuphela bagcina bebheka nalabo abahamba nabo. Nokuma kwezikhonzi zakhe. Nokuma kwe-worship team yakhona nama-ushers akhona. Indlela abamenza mase kuthiwa sebezoqoqa umnikelo sebenza nezitsha zomnikelo indlela abamenzayo siyabona akufunakala uvelume nje noma kanjani yabo uvelume
bayazi abantu ikakhulukazi ey'nkampanini enjengo-SAA yabona ey'nkampanini enjengo-SAA uyabona ukufika laphana e-airport behamba nje akho ubona yabona lo yasazi isicelo sakhe ehamba nje wazi kahle ukuthi ngisho mangena ebhalweni ngisho ngathiwa yiphi umbuzo nawo uzoyithola impendulo la umbuka nje sifika nje kaNkulunkulu sifika abantu bangabe nandaba nokuthi fanele uyipresente kanjani ngoba njengoba sisebenza noNkulunkulu bazalwana kithi so lithi iBhayibheli ngisho iy'khozi zakho uSolomoni zayibonakala haleluya ngakubuka nje manje sesiqala nezambatho zazo ngisho izambatho zazo nabaphathiswa bazo asikadlule zambathweni i-worship team yakaSolomoni wawuthi uma uyibona inkonzo okay yabona la kuplaniwe la usigqoka kanjena-ke namhlanje kuplaniwe la haleluya uma uthi ubheka abantu okunikwe lapho inkonzo okay yakuhleliwe la mhlaseqatshela ubona ukuthi omunye uqhamuka ugqoke uma ngiya e-college lasesiphoyiseni ngathi ngifika ngoba uma unalento kaNkulunkulu iveyibonakale ngathi ngifika nje bathiwa platoon lead ngakhetha bathiwa platoon lead platoon class lana kwathiwa platoon lead kuthiwa i-platoon emasosheni asemaphoyiseni bathiwa platoon lead ngoba uma uyi-leader a born leader uthi uma ufika nje ngisho kuthiwa uyele emhlanganweni wakho wengane yakho yesikole uthi ufika nje vethu sicela lo wababa weyibuko abakwazi awubazi nawe labantu lo wababa weyibuko nababa wetshebe sicela yena angene egameni uthi akubheka lokukhomba nawe umazi babona into kaNkulunkulu so uma uplatoon leader kuba ne-challenge enkulu ngoba kunendlela akufunakala enihlukane indlela engigqoke ngayo njengoba ninezinto ey'ningi ezahlukene la ngelanga kufanele maniphuma nigqoka ama-tracksuit nonke kufanele niphuma nigqoka ama-tracksuit uma nifake ama-boiler suit nonke kufanele nonke niphume nifake wona so uzothi uthi uyaphuma ekuseni ey'ndleli zawo uthi ayibizi platoon 2 siyahamba amakhambe siyodwa uzothi bayaqhamuka abantu omunye uqhamuka igqokele lokho omunye uqhamuka igqokele lokho ube nenkinga ukuthi soyenza kanjani ngoba mule wahamba nahlangane ne-instructor nigqoke into engafani selibhanishiwe even indlela enihamba ngayo uma ufake i-tracksuit uyagijima uyabona kodwa uma ugqoke i-boiler suit lokhu njenge-uniform amaphoyisa kufanele uhambe umashe indlela ukugqoka kwenu kodwa kusho ukuthi nizohamba kanjani namhlanje haleluya so umuntu one-wisdom kaNkulunkulu ngagcina senihlangane namanye amaplatoon ayi-2 aseduze kwethu ukuthi okay masiphuma la sibone kunengcubo evale amaplatoon ethu asithathe bonke abagqoke eyodwa sibafake eplatoon eyodwa sithathe bonke abagqoke okodwa sibafake eplatoon eyodwa sithathe bonke kudinga i-wisdom ngoba nakhona ovele uzwe eCape Town ikiwe lapha nayo ibuyithi uze umuntu athi kuyashisa mina ngifuna ukufaka isikipha ngaphezulu athi ngiphethe umkhuhlane ngiyagodola ngifuna ukufaka ijacket manje idinga i-wisdom haleluya ukuhlangana kwabantu nokunye kwabantu bubonakala ngisho ezembathweni abazigqokile uma ama-ashers egqoke nje into efanayo uyabona nje ihlangene lezo kuhlangane ku-WhatsApp group ebusuku kwavunyelana ngento eyodwa uma usubona uyabona no into engekho right so kwaSolomoni zonke izinto sayiqondile funda nabaphathi zitsha bakhe ngisho abaphathi zitsha bakhona ama-cupbearers akhona ayethi mayeza nje ngabe mhlawumbe alethele uSolomoni laphana ney'hambeli zakhe kucace ukuthi hayi cha lento yalento iqondile lento yabona sike sathi silaphaya njengoba silaphaya kwathiwa sisukume siyophaka sathi siyasukuma bishop kuthiwa sesingaya kophaka bathi hayi njengoba ngiceda ukwehla laphana ngisafuna nje ukwehlisa kancane cela ukuhlala phansi nje kuye ebusuku manje ngiwaridi ukuthi because uzokwenzela kanti mayesesukuma hawu nami ngempela uthe suka nje mangasumthwele yedwa ongayako ngiphakela ngathi awukosi yami uyaqala-ke utaladini ngitholwe yedwa ngenzela umusho ukuthi ubani ngathi sibanibana uze
wayesemtshela umphakelo 1, umphakelo 2, umphakelo 3. Hayi wabuya umzalwane nani impela iplate lihlelekile wabuthi lihlele ngathi ngapha ngazi ngikuwa ngapha ngapha. Thank you Jesus. Khona umuntu akuzumthume ngisisopho. Fanele umthume isopho umthume umphathise nento yokusula. Kodwa kwaSolomoni izinto zakhona zonke zayihlelekile. Sanibona bazalwane. Even ama-kingdom kaNkulunkulu fanele sizenze izinto zakhona zihleleke. Ngoba khona abantu abasele yibuka lezi zinto. Kuthiwa nomnikelo wakhe wokushiswa owanikela ngawo endlini kaJehova. Nomnikelo wakhe. iBhayibheli lalibeke ngathi umnikelo kaSolomon nje eyedwa. Cha. Umnikelo njengoba kukhuluma ngomnikelo wokushisa umnikelo wabo bonke laba bantu bakhe. Sizona bazalwane ekufanele ukuthi uyiswe kuNkulunkulu. Remember ezephupha nje wayekade enza umnikelo omkhulu kakhulu. So umnikelo wethu njengebandla na uyasho mina ngijwayele ukuhamba kakhulu bazalwane. Bayazi ukuthi ama-branch engijwayele ukuthi ngiyekona. Ngeke ngifika khona. Ngibheke ukuthi abantu abayaphambili abayonikela ngamalini. Uma bephethe u2 rand nami ngizama ngayo ukuthi ubheke u2 rand. Uma bephethe u10 rand nami ngizama ngayo ukuthi ngibheke u10 rand. Mangibona ngo100 rand nami ngifuna u100 rand. Ngoba kufanele wenze into yala okhona. Angifuna ukufika ngihluke kubantu. Kuthi owazwaphakama lo wanikela ngo100 rand, lasinikela ngo10 rand, ngo2 rand. Ngifike nami ngeze njalo lokho kwenziwa khona. So kusho ukuthi lokho la kusho kukhona isikhathi nakuthiwa kuyonikela. Umuntu ohlele eduze kwakho mhlawumbe uyaqala ngokufika uyivisita. Akubona uyisend imali ubuyisela 200 ngapha, ubuyisela 100 ngapha, uqapha 100 rand naye yabona ukuthi indaba libandla inikela ngo10 rand. Naye aqapha no10 rand. Yonke into yenzayo abantu labo hlele eduze kwabo bayabuka. Umbuzo ukuthi wenzane right uyazi khona umuntu ohlezi ufika naye ivisa lapho ohlezi uhamba naye. Lihlezi libona nama-envelope nje. Wena uyazi likhona ukuthatha envelope. Enakasoze lathatha. Mhlawumbe bonakala ithatha envelope. Nalo wajwayele ukuhamba naye nawe uyofika ithathe. Asixabene manje bazalwane. Asivuleke phansi asivuleke phansi. Funda fike. Akube kusabakho moya kuyo. Lithi iBhayibheli akubange sabakhona bona. Ngamanye amazwi into ayibona nowaseShiba yamqeda umoya. Yenza ukuthi angathi wavela phela umoya. Wangasazi ukuthi uzothi ngolimi labo ngalizwa waba speechless. Lo waseShiba yini ezabe speechless? Yini ayibonile endlini kaNkulunkulu endlini kaSolomon. Last week ngakhuluma nani ngewawufethe ukuthi khona abantu ekhona befika endlini kaNkulunkulu bafike babone that thing. Remember bona bakohlatshwa yizwi bona basahlatshwa ubona. Angisezwe manje amen. When usuhamba ngezwi wena usuhamba by faith bona bahamba abantu ekhona sibalana iminyaka abahambi by faith bona bahamba ngokubona. Mase bafikela ngaphakathi kwakhulunywa izwi bamukela uJesu abayinkosi nomsindisi iconverta lento kubo ngaphakathi bangabe sahamba ngokubona kodwa bahamba njengoba lithi iBhayibheli asisahambi ngokubona ngoba siqale sahamba ngokubona. Nikhola bazalwane. So leyo mbona ibalulekile ukuthi siyenze ibe yinto eqondile. Yabo nje la mathayi nje eshayina kanjena nje. Ahlezi eshayina kanje njalo ngesonto. Ungakwazi ukuyibona la mathayi. Oh yes, nendlela ashayina ngayo. Ungakwazi ukuyibona. Yini ndaba? Yingoba asenzeli nawe sekwenzela ngisho umuntu ozofika osahamba ngokubona afika bona ukuthi ngibonile into engiyibone la webazalwane bonke abantu abasuke beqala ukufika esontweni into abafike bayixoxa uma bebuyele emuva abaxoxa nangokuthi ekwazi bashina yena kwazi kakhulu cha bafike baxoxa ukuthi siboneni
hayi leyanceke yaziyacula leyanceke hayi yaziyacula leyanceke yazicula lapha phambili ekade ifake isudu emnyama eney'nginobho laphana zegolide hayi yaziyacula mawuthi fundwele ivesi akalazi akanendaba nevesi kodwa unendaba ukuthi ngiyiboneni. So uma lensizwa ngelingathiwa izophatha uhlelo ifike ihudu lophaka lo ayana phela ungakhohlwa yena uyabuka yena kunento ethi hawu athi bheka abanye abona babundlovu lapho uthi ayazi leli bhashi lalo baba lo elazi lalihle likhrini kahle kodwa indaba lo baba vumela ukuthi lo wena ufake ophaka ubuye noma phambili kathi funda fiki yathi enkosini yayiqinisile indaba engayizwe ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Yayiqinisile indaba engayizwa ngamazwi akho. Yenye izinto ezisichallenja thina as leaders as pastors ukuthi amazwi into esiyikhiphayo ayibe yinto ezokwenza umuntu akwazi ukuyithatha ayoyitshela nabanye abantu ayidlulisele nabanye abantu. Yayiqinisile into engayizwa ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Yabo nje omunye usuka la usenqabela abanye abantu ngoba kodwa usuka la isikhonzi sami njalo ukuthi usuka la kodwa sesixhawela la uphazamisa mina manje kodwa bana size mina kodwa uphazamisa mina. Haleluya. Yayiqinisile into engayizwa ukuthi wafika kepha angikholwanga ngamazwi ngaze ngafika. noma ngayizwa lento yashiwo angisangize ngikholwa ngokuzwa besho nje kodwa ngaze ngenza ukuthi angifike mina uthini kwabona amehlo ami amayibona lento bheka angitshelwanga nangxenye. usathi-ke lo waseshiba ngicela ukukutshela weSolomon ukuthi kuzona zonke izinto engatshelwa zona azifiki ngisho ku-50% wento engiyibonayo. ngamanye amazwi uthi ukhuluma waseshiba even nabantu ababengixoxela they failed me ngoba bangixoxela uhafu wento engiyibonayo. Into engiyibona la inkulu kakhulu kunento engaxoxelwa yona. Hallelujah. So every time masihlangana every Sunday masihlangana sithi ukuexcela senze ukuthi noma ngabe umuntu utsheliwe okwa last week kodwa okwanamhlanje akuphike kudlulele kulento atshelwe yona. Every time masizoka that is why even umfundisi nje kuthi uyoshumayela Sunday fanele ufike uprepare lapha ungafiki uqala uhleli la uvula unkazi la uqala ubuzi nokhuluma ngaliphi iverse uveza Nkosi no fanele uhlale phansi isonto lonke uprepare le message yale nyanga bengikhuluma kumina le nyanga ngiprepare months back. Ingakho ngilandelanisa ngale order elandelana ngayo ngoba kufunakala ubukele phansi indlela nokulalela abantwana bakaNkulunkulu. Njengoba basuke emakhaya badela wonke benza la fanele ukwazi ukuthi udilive into uNkulunkulu akunikeze yona ukuze bayithole. Ungafiki nje sowuthethisa ngosuku efanele ukhulume ngawo. Siyezwana bazalwane. Fanele ngimthatha serious ngendlela emangalisayo ukuthi into uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu lo uyiprepare into yakuhlelile. Saphula thina kuthiwa kuhlele. No hayi. Into yakho fanele ihlele. But uhlale kumoya. uNkulunkulu uyakwenza ukuthi sewufikile uhlelile akushintshise into ehlelile. Siyezwana bazalwane. But ngaleso sikhathi siyekuzwakala. Siyokunderstandeka ukuthi hayi ibinamandla lethi mina uyayenza uNkulunkulu ukuthi akushintshe izinto uyihlelile wena yena athi asihambe ngala asihamba ngala manje sifikile le uNkulunkulu akufake yona yenza ukuthi iphendule impendulo zabantu abasuke behleli phansi ba isuke ivela kuye kodwa wena nje kubalekile ukuthi uhlale uhlele ulidlizwi kaNkulunkulu ukuze mawusukhuluma nabantu bakhe kube yilona izwi kaNkulunkulu eliphumelayo. Sanibonani bazalwane. So uthi ukhuluma seshiba lento engayihlelwayo ayifiki ngisho kuhafu. Ngamanye amazwi ukhuluma seshiba waba impressed kakhulu esefika endlini kaSolomon ngaphezu kwale ndlela ezwe ngayo. Khona abantu
abangakwazi ngisho ukumema abangani babo bezesontweni ngoba akayithembi uba yenqola akayiqola. Ususuke lo muntu athi hayi kodwa ngiyafisa ukuya lapha esontweni ngathi hayi sokuyoxoxa. Yena ayithembe eqola. Ngisasebuthi ngingena ubani esingena lo 8. Ngoba uyazazi kulwa lo 8. Kodwa kwaSolomon izinto zakhona zazinge-order. Uma kuthiwa kwaSolomon kuhlangana ngo-8 impendulo ezabaSolomon zayefika 15 minutes before uyibone seyihleli abaseyiningi lapha. KwaSolomon kwangathi oh haleluya kuthi sekushaya u-8 kubonakala umkhazimule ethi 1 2 1 2 1 2 1 2. KwaSolomon u-1 2 owenziwa ngo-7. Bayaqala bafika bazalwane ngileni yazi ngasihlobo nimenithandazana ayikho ebuhlungu yokuthi ngibhizi niyathandazana kuNkulunkulu uzosuka 1 2 ungakho ungenziwa ngani eqaleni njengoba sithandazana senze inkonzo kwasana nabo befanele benze yabo yokufika bahlela izinto ngesikhathi. KwaSolomon izinto bezinge-order. Izinto bezinge-order kwaSolomon. KwaSolomon izinto bezinge-order. Okusinikeza ukuthi uma sesihleli noJesu sesibuza noJesu sesibuya isibili emhlabeni izinto ezobehamba nge-order. Manje kunabantu abangekaze bangena emhlabeni wesibili emhlabeni omusha ngoba bahlulwe i-order kulo mhlaba. Bahlulwe i-order kulo mhlaba. Lo esiphila kuwo bahlulwe kanti kubalulekile ukuthi oh haleluya uphikelele noma isimo singavumi kodwa uphikelele ukuthi wenze izinto ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo. La khona abantu laba osomabhizinisi, khona abantu abama-manager la, khona abantu abayikhulu emsebenzini abasebenza khona. Nami ngisabe ngisho bathe ukuthi bazamela amathuba omsebenzi abanye babazalwane bethu. Ngoba nami lo mzalwane ngibona nje efike futhi lo phaka ngo-9:30 efike zonke lenkonzo leqale ngo-8. Manje ukuthi lo muntu mangasethiwa umcelela ukuthi athole umsebenzi phela lo mqashi uzokuyenza kuwena esehlupha lo muntu efika late emsebenzini. Kanti umuntu mazenza izinto zakhe ngendlela esontweni akaze acelwe lo somabhizinisi noma imanager uthi ebuka ambothe enkampanini ngamthola lokuthi aze khona ngani ngenxa ye-excellence ayenze endlini kaNkulunkulu. Indlu kaNkulunkulu bazalwane i-level ye-excellence ayibe khona endlini kaNkulunkulu ngoba izulu leli esikhuluma ngalo mawuthi uyalalela izulu nawe uyabona ukuthi hayi lapha kune-order. Ngingakubhalela manje ingelosi eyikhona ayisala isihlalo sobukhosi ngitshela uzime kuphi zenzani njengamanje ngoba izwi kaNkulunkulu lisho njalo njengamanje indaba i-order yakhona isitolo yakhona ihlelekile ngisho into eziyishoyo haleluya ngokulobo wazo ihlelekile iyaziyo ukuthi zithi ngesikhathi ivala amehlazo ngama-wings ayi-2 1 ngaba izwi kaNkulunkulu liyakuveza ukuthi zenza nje into yakhona ine-order. Awuboni umuntu ohlele ehlaleni sokuthi ingelosi ehlele ehlaleni sawo sobukhosi ibonakalisa iphumelele ngaphandle yobheka abanene ezandla. No ayitshela yonke into yakhona ine-order. Why endlini kaNkulunkulu fanele kuze uhlabelelana azanela sumele isihlabelele? No mawusendlini kaNkulunkulu enza izinto ngendlela efunwa uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu haleluya akunikeze okufunwa uwe. I-excellence endlini kaNkulunkulu fanele ibuzwe kithi. Akunabonakala abantu abangakholwa haleluya abantu abaningi bayazi ngifuna umngcwatsho usapho lethu, ngifuna umngcwatsho u-afro, ngifuna umngcwatsho undaba ekade la izwe bekunenye into la izwe la ihlele la. I-excellence yabo iphezulu kakhulu kodwa mase sifike endlini kaNkulunkulu umuntu ufika ngesikhathi asithandayo ngisho kuthiwa uyasebenza kuthi uyohlabela ufike ngesikhathi asithandayo asharishayo vele umfundisi akubonga idlayela lo ufike ngesikhathi asithandayo kodwa kwaSolomon cela siphakame isimo.
sine challenge bazalwane esihlalele ukuthi masize endlini kaNkulunkulu asiqonde kahle ukuthi siyaphi futhi siyonza yini elindeleke kuthina ngoba zonke izinto ezisembusweni kaNkulunkulu ziqala lapha ekhoneni lakhe elincane njengoba sinalo ikhona leselincane la eli-Absolute Center International umlazi main assembly njengoba silalo ikhona leselincane asenze izinto ngendlela eyiyo ukuze masasifika lapha ya embusweni suphelela wonke umbuso kaNkulunkulu sibonakala siqualify ukuba khona singadisqualify kanje la cela sivale amehlo ngiyacela before sihlukane sihamba mawukhona la uthi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi cela uphakamise isandla sakho la ukhona mawukhona la uthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu ngiyafuna ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilo yakho phakamise isandla sakho la ukhona phakamise isandla sakho la ukhona mawukhona phakamise ungasaba abanye ngibona baphakamise hamba baphakamise kuloshipa yini noma baphakamise mawukhona ngeza la ngaphambili mawuthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu cela uzela ngaphambili cela uzela ngaphambili ngithandaze kanye nawe oh yes yangena inhlanhla ekhaya after all amazulu yangena inhlanhla ekhaya after all amazulu hayo lalela after all amazulu wena lana uthi ayafawa mashayizana ngathi mashayizana ngicela ukuzungeza Ishama la Hallelujah. Masala uJesu yamdinga ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Uphakamise isandla sakho. Izandla zombili. Yes. Now okay. Cela kusho lamazwi emva kwakho. Nkosi Jesu. Namhlanje ngiyafuna uyinkosi Nkosi Jesu ngene enhlizweni yami busa impilo yami bhala igama lami encwadini yokuphila baba egameni likaJesu uNkulunkulu namandla yisenkosi uJesu baba nami umntwana wakho Nkosi uze kuwe ngegama likaJesu Kristu ophilayo ngiletha kuwe Nkosi uvikele la ahamba khona umnakekele umqinise Nkosi empilweni ngegama likaJesu Kristu ophilayo zonke ababizinto ezihluphayo empilweni ngiyayidestroya njengamanje egameni likaJesu Kristu ophilayo ngikhulula abantwana Nkosi ukuphila uvulele Nkosi amasango uvulele iminyango evale isitha baba ngegama likaJesu Kristu